40 days I'm fasting. Day 1, day 2, day 3, up to day 19. Ulakhona ngabona le ndoda emecelweni kwami uJesu Kristu waseNazaretha. Ngabona ubuhle bakhe kusuka enyaweni ukufika la enzansi kwezibele. Nganeliswa iloko amva kwaloko ngabuza ukuthi kanti ngabe ngubani? Wathi yena mina ngingulizwi. Njengoba ngize la ngibize ukuthi ngingulizwi ngoba ngizoba nawe yonke lenkonzo yakho yokuzila ukudla ubusuku obungamashumi namalanga angamashumi 40 days and 40 nights. Babe nginankinga ngithi ngitshele lizwi na yini abantu bangaphili ezifeni zabo ezisabekayo. Why abantu babanjwe izinkinga bangakhululeki? Ngizela ukuzokhala ngikhalela abantu. Kwase kungiday 19 ngakwazi ukudla eswini sami. Angazi unkosikazi la ikhona kwakwenzekani, kodwa kwakungijabulisa ukuthi entabeni baye bangibeka bala abafundisi ukungimikisa entabeni bebo babili. Bathi ngoba makwenzeka ngifele entabeni kuzoba nenkinga ukuthi bahamba bayothwala ngami or benzani. Sokungcono unkosikazi wami azibonele bangibekaphi. Bangibeka bekanye naye nangihleli phambi kwenu. Wabe uyakhala masihlukana. Mangisala entabeni ngizosala noNkulunkulu. Ngabe ngithi ukhalelana wathi ngiyesaba. Ngathi ungesaba inkosi izosala nami. Ngaphenduka ngakhuluma holy language noNkulunkulu, ulwimi olungcwele. Ngathi koraba basandoro boboshika rabayanda. Ribaba sikorobo boyanda. Kuraba koroboko shutorobo boyanda rabayeke. Masala. Kodwa ithengo day 19 bengazo kuzokwenzeka 40 days fasting. Day 19 uJesu mangikhala ngithi abantu wayibabopheka kangaka. Wasethi linda mntanami woza ngiyokukhombisa ababoshwe kulomhlaba. Wena ubabona beboshwe enyameni kodwa baboshiwe ngama principalities, powers, the rule of darknesses, the spiritual wickednesses in the higher places. Ngathi mina Nkosi ngifuna ukuyobona leyo moya babambile. Wathi asambe siyobona. Sagibela safika. Ukuthi sihamba kanjani? Sihamba ngomhlolo. Ngoba thina masiyobona ngase ngibona uNkulunkulu why athi ngishikhala. Why athi ngiyoba ne 40 days 40 nights entabeni? Why angafuna ngibonwe ngabantu? Wayibona ukuthi abantu bazothuka. Wayibona abantu bazogijima bafune imoto bathakamikiswe moshala uthule. uNkulunkulu wayefuna ukungithatha ngoba ngeke ngizibonele izinto ngihamba ngenyawo. Wangithatha wakhuphuka nami. Safika sangena endlini enkulu esabekayo. Lendlu lena yayakhiwe ngeglass ngaphansi. Yakhiwe ngeglass emaceleni. Irufwe ngeglass phezulu. Lendlu ubukhulu bayo yinto engasuka la sikhona kuseduzane ePhongolo. Njengoba seRichards Bay manje kuseduze ePhongolo into endlulayo. Wasihamba nami engena nami wathi kimi linda naku lapha abantu baboshwe khona. Ngabona abantu bonke abaphila kulomhlaba bengenayo uJesu. Ngababona beqalekiswa, ngababona beshaywa, ngababona behlushwa. Ngabuza why babonakala la kanti baphila emhlabeni. Wabethulizwe kimi uma umuntu ongakholwa lezwe lithi okholwayo udlule ekufena ngene ekuphileni. Lisho ukuthi uma engakakholwa ufile phila njengoba ubabona kule ndawo. Bona bayaphila le phansi bayahamba bayahlekisana benza lokho konke kodwa ngoba bengakholwa bafile. Ngoba naku la babona khona esigodlweni sobubunyama. Athola bonke abantu njengoba begqoka kanje mangabe uyihedeni kuyashintshwa impahla zakho ugqoka kanjalo ngalelo langa lephezulu. Igama lakho solo libizwa njalo njengoba libizwa lamhlabeni le emoyeni emibi.
ngase ngibona abantu uma bengena benza ilayini bengena bejoyina ilabo bantu laba abala uKristu Jesu abahlubukile nabangafuna ukukholwa onke amalanga babalwa phakathi kwesigodlo sobumnyama kuma principalities, powers, the rule of darknesses of the world and the spiritual wickednesses in the higher places. Lapha emoyeni ngoba iBhayibheli ithi asibambananga nagazi nenyama kodwa sibambene nemoya esemkhathini. Ngisho leyo moya esemkhathini sengike ngafika khona. Uma ngilapha yana okwangizwisa ubuhlungu kwakhona umuntu ogqoka amasaka angcolile semnyango. Babethi bonke labantu abahlubuka evangelini mabengena lapha banyathele lamasaka amnyama bese kuvuka amadimoni eziqhwaga athi ninyatheleleni inkosi yesigodlo kwangesti uSathane kwakuyi-shift demon idimoni elikhulu elishifu kuleso sigodlo. Uzomangala ukuthi uSathane wakhe indawo eziningi kangakanani. Babehlushwa bathweswe amaqhoma amakhulu amadrum bashaywa ukuthi banyatheleleni inkosi yesigodlo. Kula ngabona khona bonke abayekela ukushaywa kuthiwa laba sebejoyine ngokweqiniso yilabo abathenjwa ukuthi abangeke basahlubuka embusweni obumnyama. Ngase ngiboniswa bona yizangoma yizinyanga yilaba bejive bemdanso kwasekuthiwa laba bajoyinile ngokwempela ke abasahlushwa bona. Izangoma nje zona zibelonga kuSathane. Lemdanso yonke lana engakholwa ibelonga kuSathane. Yilabo bangahlushwa. Ngase ngibona ngizokutshela eqinile ithena mangisahamba lapho ngabona kwenziwa ishosha zenziwa lena emoyeni kunabantu abaphila la for 10 years bengesizishosha kodwa benziwe le besahamba lamhlabeni kodwa ezweni lakamoya sewishosha sewuboshiwe uyakheswa waqalekiswa kuthiwa wena usishosha kunamadimoni emeceleni kwakhe aloke ekhuluma athi wena usishosha wena usishosha wena usishosha yena uyaphila uyahamba kuyamenyezela ukuthi usishosha njengoba kumenyezelwa ke kuze ilanga lakhe lapho azoshayiswa imoto ayida bamdubule spinal cord angasaphinda ahambe abe iloku okumenyezelwe ezweni lobumnyama. Uma abantu bebayazi lemfihlakalo bebeyobaleka bonke baye kuJesu ngoba bahlezi kamnandi badla kamnandi bagqoka kamnandi basebenza kamnandi kodwa lese beqalekisiwe abakwazi ukuzokubi kusasa. Ngase ngithi mina lizwi ngabe zonke izifo zenziwa la wathi ama-asthma konke kuphuma la ama-TB konke kuphuma la ama-BP konke kuphuma la wabala zonke izifo ongayibala zokuwa ezamathambo ezomopho ezezibhobo zonke ongayicabanga emhlabeni. Ngabe ngiyabuza ngithi ngitshele ingabe lesifo esibi esibizwa igama layo HIV and AIDS ingculazi nayo yenziwa la wathi yebo yenziwa lapha mntana. Ngabe ngithi mina singayobona la yenziwa khona sasihamba kupassage kunamakamelo kodwa sasihluleka ukungena ekamelweni ngokuba ngangihamba ngibuka kukhiwe labantu sebengaphakathi bavalelwe benziwe imkhuba bangali. Mina ngihamba la kupassage sahamba ke la kupassage nolizwi sahamba kula passage sayisafika ngihamba ngiyabuka njalo endleleni la kwenziwa khona izifo zezisu zokuhambisa zokuhlanza zokwenza abantu bayagula bayaphila uma ulizwi ethi ngibuke phansi ngoba bengikumoya lelo langa. You know nezwa kuthiwa uJohane uthi ngalanga ngikumoya angazi ukuthi kuzokwenzeka kimi ngokuthandaza kwenzakala. Uma ngibuka phansi ngangibathola labantu bephila behamba kahle bengenankinga kodwa exactly abafana nabo sebeyagula ezweni lakamoya.
wabethulizwe kimi abanye baguliswa for 10 years 15 years lapha phezulu bengakaqala ukubanjwa lezi zifo laphansi. Sithi mzwane simbamba bacabanga ukuthi iqala namhlanje kanti samqala kudala. Wasengikhombisa abanye bafaka ngafika ikhathi avela athi iqima ukuthiwa sewufile wathi abafanga kodwa babulawe lapha ithe baphila babe baqeda 3 years 4 years 5 years esebulewe le akusintando kaNkulunkulu. Mina ngivumisa konke ukufa kubuya uNkulunkulu no ngoba ngibona imfihlo. Bonke abantu babonga ukufa siyabonga Nkosi uphile uthathile no akusiye uthathayo sonke isikhathi. Kunabantu abakhumbulayo, kunabantu abahamba ngeqhinga lomubi. Wabe ethi kuswelekela amadoda namakhosikazi, insizwa nentombi abagcwele umoya kaNkulunkulu abazothi mabefika kulomuntu ofe ngaleso simo kungakafika isikhathi sakho sokufa ithi mabethi ngegama likaJesu avuka gijime. Ngabe ngithi Nkosi mangiqeda la ufuna ukuyobona abantu bevuka begijima. Ngabe ngithi ake siyobona lesifo esidelela esiphaphayo abantu bakhala bonke bathi asilapheki sahamba naye. Sithe masiyofika khona wathi mntanami naku la senziwa khona usizi bangifika ngibona lapha. Ngathola abantu abaphila saka kodwa lapha sengamathambo balele phansi abasakwazi lokuphuza amanzi nokwenzayo. Kodwa la emhlabeni asikamthinti nokumthinta. Wase ethi kimi lesi sifo lesi sithathe 60 years silapha emkhathini singakehleli nokuyedwa umuntu okhona emhlabeni. Ngase ngithi mina kuye Nkosi lesi sifo ngaba asisuki kumuntu masisimbambile wathi siyasuka. Ngathi mina Nkosi ngitshene lizwi na ingabe white nabafundisi sibeke izandla phezu kwabantu abanalezifo ziqhubeke zizibabulala sibabeke izandla. Wasethi kimi Linda njengoba uyabuza ngizokutshela imfihlo mntana yini enonayo alikho iphutha kimi uma senibeka isandla phezu komuntu bese ngiyamphilisa mina nibese niyahlephula inkazimulo yami angeke ngachera iglory yami nomuntu. Wathi uNkulunkulu kimi ulizwi uJesu angeke ngihlephule udumo lwami nabantu. Inkinga yeyinceku zami ezishubela ivangeli ayigcotshiwe igcwele umlilo namandla ayibeka izandla phezu kwabantu baphile. Uma ngiyekelela nje babeka izandla phezu kwaloyo naloyo ophethwe lesifo aphile kunento embi abebese bayayenza babese bathi bona baphilise lo baphilisa lo baphilisa lo baphilisa lo wathi bahlephula udumo lwami angeke ngachela iglory yami nomuntu. Ngezwe kahle ngathi mina qhubeka baba ukhulume ngizwe ukuthi lokho kushoyo uqonda ukuthini. Wathi Linda mntanami ngisho ukuthi masebeqedile ukubeka izandla kubantu okubi abakwenzayo behluleka ukuza kimi bazobonga ukuthi uNkulunkulu siyabonga ngiyabonga wenzile umsebenzi. Ngathi mina ngani baba ibandla lonke lima ngenyawo libonga inkonzo yonke kusuke ngesiko ukubonga inloko. Wangithatha wangimikisa emadodeni ayishuma yenochoko wathi onke ayebongile ngokuya kwenkonzo yawo abuyele emakhaya. Kodwa kungiyena wabonga ngempela ilona wabuya yedwa eseyedwa wathi udumo nenkazimulo alungifanelanga kodwa lukufanele. Wabonga ngezwe elikhulu uthi ngifuna lolo hlobo lokubonga.
ngabe ngithi baba ngiyazehlisa sonke isikhathi mawenza umhlolo ngizobonga. Kukhona amanye amazwi akawasho angakha kakhulu wathi ukubonga mntanami kusho ukuthi wena awenzanga lutho kodwa mina ngenzile kungakho ubonga. Ukubonga kuzala kumama wokuthi wena wenzanga lutho kodwa uNkulunkulu wenzile. Kungakho kumele uthathe ibongo uyimikise kuye. Wasethi mntanami ukungabongi kuzala ukuthi uNkulunkulu akenzanga lutho kungakho ngangimbonge kodwa mina ngenzile. Ukungabongi kusho ukuthi uwe owenze lokho kodwa ukubonga kusho ukuthi wena unalutho awenzanga lutho kodwa ukhona wenzile okumele umbonge. Ngabe ngithi baba inkonzo yami engizoyithatha yokubonga kwabe ngixoxela enye indaba ngathi inkosi lesifo isona esisikumanqoba kulomhlaba. Wathi sisimple lesi siyendlula siphila kalula. Sengathi manje ngangivumela ngigijime ngiphilise bonke labantu abagulayo egameni lakho bese ngibuya ngihlala nawe ngibonga. Wathi mntana masikaqeda ukubuka le ndawo sekusele ikamelo elilodwa. Wasethi le kamelo lokugcina lela kulapho okwenziwa khona isifo esibi ukwendlula lesi abathu abantu sibi. Ngathi mina kanti sibi ngani na? Wathi ngoba sona umuntu akaqedi 3 days aphile simbambile ngelilodwa ekuseni ntambama phelile ngayo. Wathi le HIV and AIDS baphila isikhathi esiningi lokubaphila lokho sibabambile bephila baze bathole nechance yokuthi aphenduke afe sebuyisene nami. Wathi kodwa lesesibi ezayo angeke babe nechance abaningi yokubuyisana nami. Kwabe ngithatha ngimisa khona ngamangala. Namanje ngiswele incwadi noma izindaba ezingabuya emhlabeni wonke ngizwe ukuthi ngabe sesifikile na ngoba azange angitshene ukuthi sona soqala nini ngoba wangitshena iHIV and AIDS ukuthi qede 60 years phezulu emkhathini ingaka-releasewa phansi emhlabeni. Angazi sona sothatha iminyaka emingaki noma sesiqalile manje ngeke ngikutshela. Ithema ngisibona usizi bazalwane. Ithi masimbamba umuntu kuphela amanzi emzimbeni akabi namathe koma olwimini tothi ngaphakathi like outside ome njengaphandle ome ngaphakathi kungabi nomchamo kungabi nenyembezi kungabi nomjuluko into nje ebizwa samanzi egazini lakhe ishe kuze kugoqane igazi. Bese uhluleka ukukhuluma ngoba komewe yonke le ndawo. Aphamisa isandla ngangibuka ngamehlo athi lesandla mayibuka abantu athi akhamisa lethi mphuzise bagijima abantu namanzi. Bafika bathi mabemphuzisa wahlanze awuwele phansi kube kuthula kwakhe. Ngase ngibuza ukuthi abantu bazosinda njani kulesifo esibi kangaka. Wabantu ababaleke bonke babalekele edwaleni ithema edwaleni ngase yalibona idwala ngithi mina the rock of the ages Jesus Christ of Nazareth, the lion of the tribe of Judah, the soon coming king. Ngambona uJesu edwala ngase ngibone ukuthi bonke abazobalekela kuJesu ibona bayophila. Kwakungiday 19 ngase ngithi inkosi sekwenele cela ungena onke la makamelo bese ngiqala ukuphilisa abantu yonke le ndawo. Wasethi uJesu usathane ngendlela enze ngayo ububi njengoba akhile le ndawo ikhiya uyifihlila zikho la
kodwa uyifihle kwenye indawo fanele sisuke siye khona siyoyilanda bese uyabuya uvulela bonke labantu. Ngadabuka kakhulu. Ithe mangiphaphama ngaphaphama ngiphezu kwalelo litshe ngangilele kulo. Ngaphaphama kumanzi imkhono yami inyembezi ngabe ngikhala isibibithwane ngimbonga uNkulunkulu ngezinto ngizibonileyo. It was day 19. Ithena makufika makuphela lawo day 19 ngaphinde ngaba normally ngaqhubeka ngafundiswi ngathandaza ngafundiswi ngathandaza yathi ngo day 30 kwenzeka umhlobo ngathi ke seme khona la duze nami wathi asambe sesiyekhiye ngathi nakwenguzwayo asambe baba saphinde sahamba ngashiya lapho ngilele sasiyolanda ikhiya sabe safika phakathi kwezibe esikhulu olwandle kodwa mfulelo omkhulu okhona lapha amanzi ahlangana bebaningi bese kube isiziba sithe masifika khona sima ngaphandle sabona inyoni emnyama emile wathi iphoyisa lalesi ziba libekwe ngisathana wathi ibulali ngathi mina inkosi ngiyibulale njani wathi ikhombe kumuntu ngathi ngomuntu waka left hayi waka right ngathi ngo left kwangathi shoye ibhomu kwaphuma amasiba yaye emanzini seyiphelile izimvithi ngathuka ngabuka umuntu wami ukuthi kwenzekani ngathuka wasethi asambe singene sangena phakathi emanzini sithe masingena sathola indlu awungasafani naleya kodwa indlu engayilingisa ne-church building ke manje inabantu abayithunga phandle omunye ungumlungu omunye ungumuntu umnyama bagadile ngabikho umuntu ozongena azothatha ikhiya sase singena noJesu sibendlula labantu sithe masingena ngaphakathi ngase ngiyabuka ngathola ikhiya zifola ukusuka lapha ziyoshona inhlobo ngenhlobo zeyikhiya ngase ngibona abantu ababili futhi ngaphakathi kwakungomhlophe kungonsundu bagadile nabo ukuthi ikhiya ingaphazamiswa le ikhiya zazifana zifaka entweni efana ne-room divider kodwa kune glass ngaphambili zilenga indawende igcwele yonke indawo wawungajikeleza ngathi usesupermarket ubuka ikhiya wabethulizwi kimi le ikhiya inengi Linda uzothatha ezinye kodwa ezinye zisale kufuneka kuphuma abantu abaningi ukuzolanda le ikhiya kuze kuvulelwe abantu ngase ngiyabuza ngathi ngiyabona manje ngizoyithatha ngiyishiya impela ngihamba naso kodwa ngibuza kunye qala njengoba lendlu yakhwanga ngeglass le yakhiwe ngensimbi wena wazi safe like ama cold room lezindlu ezakhiwa ngensimbi ukuthi ibande at least leyo nsimbanyana leyo i softinyana but lensimbi oyibizwa ukuthi safe noma ema office namakhulu la kubekwa khona ama file kwakhiwa indlu enkulu yakhiwe kahle bese kuthi phakathi kube nesivalo sensimbi la noma ingasha yonke indlu bayovula bathola incwadi iphephile ngathola singene endaweni enjalo bengasibonanga bangaphandle nabangaphakathi bengasiboni ngabuza singene kanjani kule ndawo okuvaleke sokuyo wabe sethi phela mina akukho la ngivalelwa khona wasethi uNkulunkulu nama office amathathu kuna office lakhe la lingangeni khona bese kuba ne office lami la lingathinti khona bese kuba ne-office likamoya ingcwele nalo la operator khona wasethi mina ngingena yonke indawo ngamazwi azwakalayo e-office likaNkulunkulu yena unemvume e-office likamoya ingcwele unemvume kodwa wayesethi kunendawo la ingilozi zingangeni khona nala umoya ingcwele engasondeli khona mina ngedwa ngiyasondela ngathi-ke ngifuna ukuzwa kahle ukuthi usondela njani angikuzwa ke manje umoya ingcwele kangeni ingilozi ayingeni wena uyangena angizwa wasethi Linda lalela kahle ngikutshela namhla uzokwazi ukuthi kunendawo la umoya ingcwele angangeni khona lapho emengaphansi engakasondela kodwa mina ngiyangena wangithatha wathi bheka nansi inkosikazi
isithathwa indoda yomunye unkosikazi bawulala hotela la bangeke babone umuntu khona babo babili abaziwe mangcwele udedile ugoqa izandla kudeni uyadabuka ngabakwenzile kungako izwi lithi lingamdabukisi umoya ongcwele mayidabukile akasasebenzi lutho goqa izandla ngathi cishe ngezwe kodwa angifuni ukukhuluma ukuthi ngisengizwila angikezwa ngichazele ngizwe wathi Linda sekufinyelele la uzozwa khona manje ngokucacileyo kunamabandla amaningi bayalwa phakathi babanga itulo babanga konke bayathakatha banomona banenhlebo abezwani moyingcwele ume ngaphandle khomba lebandla uthi ngiyafuna ungena lapha kodwa bayalwa angeke ngangena mabeqeda impi ngizongena wasethi kodwa mina ngingena phakathi belwa ngoba kukho la ngangeni khona ngabe ngithi kuye mawuthi ungena phakathi usho ukuthi wathi wonke amabandla agcwele izimpi nephithiphithi uyothola kufundwa iBhayibheli phakathi yimi ngingenile ngiyabakhuza bayala ngabe sengibona ukuthi ongempela ulizwe ungena yonke indawo wasethi yikho singene kule ndawo nje ngase ngithi mina kuye sengizwile ngenele cela sithathe ikhiya manje ngibuyele le phezulu ngiyokhulula abantu ngoba wayethe kimi akusilula ukuthola abantu la emnyameni emzimbeni uthi ngegama lenkosi mukela ukuphila abese uyaphila ungakamkhululi le emoyeni laboshwe khona bakhulule emoyeni iqala kuzobalula la noma usubathinte ngezandla noma usuthi nje hlala phansi uphilile nawe sewuphilile just kwenzeka automatically sewubakhulule ezweni la kamoya ngiye maphethelweni endaba yanamhlanje kufikile kimi ukuthi ngikhulume lokho kusasa I'm going to preach like never before thena mangisondela ngiyothatha le ikhiya ngathola kukhiwe akuvuleki ngamangala why kungavuleki ngaqala ngambuka emehlweni ngathi manje akuvuleki ngathi ngicela isikhiya sokuvula la ngithathe ikhiya wathi kimi isikhiya sokuvula lapha bese uthatha ikhiya lapha sekuwe ngajabula ngahleka ngase ngithula ngicabanga ukuthi angeke ngisaluza ngoba manje kuthiwe sikimi ngathula ngase ngithi sengisitholile wathi ungangitshela ngathi isikhiya sokuvula lapha igama elikaJesu wasethi yena igama likaJesu kule ndawo alisebenzi njengesikhiya lisikhiya kwezinye indawo kodwa la lisebenza njengesandla lisebenza njengezandla eziphelele ezinamandla sawunento ebalulekile unezandla wathi nesikhiya sekuwe ngathula ithema ngithule ngase ngithi sengisitholile isikhiya ngase ngithi mina isikhiya kumkhuleko umthandazo ngathi ngasithola thema ngiqhubeka ngathi ngisitholile what stop Linda umthandazo kule ndawo awusebenzi njengesikhiya usebenza njengamehlo ukubona isidingo zawudinga isikhiya kuphela sokuvula ngathula ekugcineni ngaphakamisa amehlo ami ngambuka kusuka enzansi ngaphelela kuleyo ndawo nganginikwa ukuthi ngiphelele kuyo kumbuka ngezwa ngijabula kwakumnandi emzimbeni wami wonke ngangingday 30 ngenza 40 days fasting ilanga laka 30 lamashumi amathathu
wase ethi kimi isikhiya linda sikuwe ngathula ngase ngithi mina lizwi njengoba uthe ngubize ngolizwi mina sengihlulekile isikhiya ukuthi ngizothi sikuphi isiphi salongisiza ungitshele wasethi wenze kahle ukubuza mina sengizokutshela isikhiya kodwa angikubuze kuqala uyathanda yini ukuyobona inyoka edelela uNkulunkulu nethuka uNkulunkulu ngathi mina kungaba kuhle lokho ukuthi ngizazi zonke lezi zinto ithi ngiyoshumayela ngibe sengiyazi impilo ani ngakathathi ikhiya wathi kulula lokho asambe sasihamba ngimlalela ngoba ngimhlonipha ngendlela emangalisayo sahamba ithena saqhubeka sahamba naye safika phekwezibe esikhulu esinye hayi lesuka kuso semasifika lapho ngase ngibona inyoka iphuma phakathi ezibeni ikhanda la ungathi ngelehashi yehlisa lekhanda yasiwaphuza amanzi yasiwakhafula kema iqeda ukwakhafula asayageleza lamanzi ahlangana namanzi amaningi kuleziziba ahamba nyakaza kuleziziba yasiyaqhwila ibheka phansi ngase ngibona ilayini enkulu yabantu bezokhala amanzi wasethi ke nansi lenyoka ezithuka uNkulunkulu ibamba abantu abaningi bathandaza yona uma beza nje bethi bezothatha amanzi okuphilisa yiyo le moya yale nyoka kusho ukuthi ngama water spirits imoya yamanzi bonke abathi mabethandazela basebenzise amanzi babhilonga kule nyoka ngangazi wathi ngama water spirits la ale nyoka wabethi mntanami Linda mina ekhulumile kuMarko chapter 16 ngathi abakholwa egameni lami bawubeka izandla phezu kwabantu abagulayo baphile hayi babaphuzisa amanzi ngabe sengizwile thama ngiqeda ukusho njalo wabe ethi buka kahle ngase ngiyabona amabandla amaningi angangiwachaze onke namhlanje kodwa ngamangala ukubona ibandla elincane eliqalayo elingakaziwe emazweni amaningi liyi-number 1 phambili kule nyoka lelo bandla ibandla elibizwa ukuthi amaJerikho ibandla labantu abafaka ingubo ezibovu kuphela bese bebhodla kakhulu beshova amatshe kwakuyibona baphambili ithana mangithi ngiyabheka futhi ngabe ngibona elinye ibandla ngemuva eduzane nalo lelo kwakuyibandla lelo elisebenzisa kuphela linganashukela i-number 2 enyokeni angeke ngiwabale onke lamabandla ngithukane ngishite ngayibona ngikumoya ngabona onke amabandla phethe igubhu abantu bezothatha lamanzi belandela angeke ngiwabale ngamabandla kwathiwa labantu abazi lutho kodwa baholwe ngabaholi babo babafundisa lamanzi nabo sebepossessed abasakufuni okunye ukuphila ngaphandle kwalamanzi yasikhuluma lenyoka ngezwi elikhulu ithi ngiyabazonda labo bantu abathi basindisiwe sekuneplani ukuthi bonke bathule bathi du bangaphinde bakhulume ngensindiso ngangilalele wathi ulizwi lalela kahle ngithe mangisalelele lokho yase ithi lenyoka sengithola iplan kwangesi uSathane ngangazange ngimuze uSathane ekhuluma ngangazange ngimbone ngangizoqala ukuzwa yena ekhuluma ngamuzwa ekhuluma ngaleso sikhathi wakhuluma amazwi angamfanele uSathane uyazazi indaba wena ungathi akazazi kanti uyazazi yasithi lenyoka iplan enginayo bonke labashumayela insindiso nalaba abalandela
abayilandelayo yesiphambano bese bethi basindisiwe bonke abaswele imali khani ke bazoya kule demon esilibekile eliphethe lezimali bese bajoyina kithi. Wase uyakhuluma uSathane esedeni wathi lalela nyoka wena ungaphansi kwami ngiphezulu kuwe kuyazazi indaba angeke labo bantu senze ukuthi baswele imali bese sibahlwesa noNkulunkulu ngaloko ngoba imali akusiye yethu ngekaNkulunkulu wabo. Bazalwane, imali akusiye Sathane. Uzozomnye shumela ethi kuthula bazalwane, manje ngizothatha umnikelo kodwa umnikelo imali niyazi nani ukuthi imali impande esono unamanga. Thula, akusimpande esono imali. Imali impendulo yakho konke kodwa ukuthanda imali okwedlula uNkulunkulu odala izulu nomhlaba impande yokona. Njengoba ukhuluma ngemicrophone ngigqokile ngimuhle kunale insimbi nanini lapha sidlile igezile imali impendulo kodwa uthando lwayo impande yakho konke ukona. Ngoba abanye ngenxa yemali banqamla amakhadi ey'khanda zabo bayimikise kubathakathi, abanye babulala onina, abanye baquya amadodakazi abo athembekile amahle bawabulalela emahlathini bequya amaphathi emzimba yabo. Uthole nephathi lomuntu ophilayo osowafa ulifaka ngaphansi kwewashi legolide, ngaphansi kwewashi legolide kunephathi lomuntu wesimame langasese thando lemali. Nje niyezwa bazalwane, uma nizwa ke nithi amen, ake nithi amen kakhulu. Ithena maqeda uSathane kusho lawo mazwi wasethi yimi ngedwa engaziyo ukuthi singababamba kanjani, singabafaka uvalo ngoba ke khona oyedwa ongajoyina kulo mbuso wethu wakaSathane enganalo uvalo. Asibafaka uvalo bazothi mabesaba, ithi mabeqeda ukona besabe nokubuyela uNkulunkulu bayovuma ngoba uNkulunkulu siyamzonda thina nabalandeli bami. Ngoba onke amalanga abantu siyabonisa sibafaka kulezono sibafaka kulezi mabeya kuye uyabaxolela, kodwa masingabafaka uvalo bazosaba ukubuyela kuye, siyobe sibawinile bonke. Yes, uma uNkulunkulu esebenzisa faith ukukholwa, uSathane usebenzisa fear kwesaba. Sengiyaqeda, uma ngiqeda le ndaba yami namhlanje ngabuya ngaba kuNomali, ngingakabe kuNomali kodwa kwakunento engihluphe engayibuza ngathi Nkosi sengibone konke ikhiya ziphi? Wathi Linda ngithezi kuwe, ngathi yiziphi? Wathi wo Linda, ikhiya zokuvulela abantu zokuyovula lapho uthatha ikhiya kuvulwe la kuboshwe khona abantu yingxenye, nilalele kahle ke la, yingxenye yezinyembezi zakho. Uma ukhala ungakhaleli wena ukuthi uyahlupheka, ungakhaleli ukujabula kwakho, kodwa ukhalela abantu abaphakathi kweinkinga ezijulile bese zehla lenyembezi. Akusizo zonke
zingaqhubeka ziphume kuphela iviki kodwa as long ungakaphumi lezi ezibalulekile izobe ikhiya zikatholakala wasethi Linda qhubeka ukhalela abantu ngaqala ngaleso sikhathi ngakhala ithe mangikhala ngabe ngibuza ukuthi inyembezi zami emzukwanele uphuma lo nyembezi oluyisikhiya sokuvula le liyofika kanjani emanzini lungene kanjani liyovula insimbi lukhuphuka kanjani kuyolanda ikhiya wathi Linda okuzeki kubantu kuNkulunkulu kuphela kuyenzeka njani yazo lento engikhulumayo kusiyenyama ngabuya ngaba normal emehlweni nami kwaqala kwagobhoza inyembezi namanje ngingedwa kune chance ziyehla ngakhala labantu ababanjwe izifo ezingalapheki ngakhala imishado ebhidlikayo ngakhala abazali abashawa ingane zabo ngakhala abantu abaphucwa imoto zabo ngakhala abantu abahlupheka ngendlela mangasaba afelwa ngamadoda abo ngakhala abantu abafelwa ngamakhosikazi ngakhala abantwana abaxoshwa ngabazali ngakhala abantu abahlukumezekile ngakhala abantu abagulayo bengenasizo lweyimali kuyobona odokta beyekiwe begula bengenasizo ngakhala senginormal sengiphila sengikahle ngithe ngiqhubeka mangikhala sengiyavala abazalwane kwaqhubeka kusukela ku-day 31 ngibuya kuyobona lezi zinto esengiyibonile ngaqala ngakhuleka emini ngangikhuleka kakhulu ebusuku ngafundiswa emini ngalala emini ngathandaza ithe day 40 angihluleka ukusukuma mangithi ngiyasukuma kube mnyama ukuthi zuu ngiguqe phansi mangithi ngivula amehlo ngiyabuka ngibone kuyiyelo yonke indawo la ngikhona angisaboni netshe ngizowela kulo lingilimaze sekuyelo konke ngihlale phansi kancane sakwazi ukusukuma amandla wasekho angisakwazi nokuthandaza uma ngithandaza ngithi it was my prayer ngangasakhona ukuqhubeka day 40 babezongilanda ngo-41 ekuseni ngiyo breakfast babelele bangalele bathi kusasa semlanda base bengilinde ukuthi ngenze i-40 nights ithena ngihlela ngizange ngisahamba ngalelo langa ngangihleli phegwetshe ngimangaliswele ukuthi kuyelo ngangibona ukuthi akusesi uNkulunkulu seyindlala ithena makusesenjalo wabe ethi lo seceleni kwami ngoba wayengasuki ngangithi noma ngamboni ngimuzwe ukuthi useduze nami wathi phakamisa amehlo kwase kusebusuku ngathi ngiphakamisa amehlo ngabona phezulu kwehla indoda ikhazimula ngendlela engazange niyibone yayikhazimula yehla le ndoda yabe yafika yema phambi kwami ithema imaphambi kwami ngaphinde ngayibuka kusuka enyaweni kwase ngesiya uJesu ngaphinde ngaphelela esifubeni ngakakhona ukuqhubeka wathi ulizwe eceleni kwami uyibona ile ndoda iphetheni ngathi mina yebo ngiyayibona yayiphethe induku le nduku yayinabalo nombalo omhlophe nombalo omnyama omhlophe nomnyama wasethi ngithathe le nduku kusho ulizwe eceleni kwami wase lo ophethe le nduku uyayilula ngase ngiyibamba ithena mangiyibamba le nduku yamemeza izwe elikhulu elingaphikelela eThekwini eJoburg elingashaya umhlaba wonke ngesikhathi esodwa yathi abakhululeke abantu emandleni kaSathane abaphiliswe
abantu kuzo zonke izifo abakhululeke, abantu emandleni kaSathane abaphiliswe, abantu kuzo zonke izifo ngayibamba. Ithema ngiyibamba ngakhala ngalingisa kanti abakhululeke, abantu kuzo zonke izifo abakhululeke wonke amandla kaSathane ngayibamba. Yamemeza abantu ekubheka ikhandela uphezulu nomlomo ongawubona, abantu ekubheka ngaphansi nomlomo ongawubona, yaqhubeka yamemeza yathi abakhululeke, abantu wonke amandla kaSathane abaphiliswe, abantu kuzo zonke izifo. Wathi ulizwi uyayibona inlentuko, ngathi mina yebo ngiyayibona. Kwaba kulapho ihlonipha ulizwi seyisholo phansi. Wathi njani? Ngathi nombala omhlophe, nombala omnyama. Wasethi lo mbala omhlophe usho ukuthi kusuka namhlanje uzothunywa ezizweni zonke kubantu abansundu abanjengabo nakubantu abamhlophe. Ula khona ngaqala ukumphikisa noma ngabuza, soya kanjani kubantu abamhlophe ngingafundanga na, ngingalwazi ulimi lwabo na? Omunye uyibuza umbuzo njani lo ngikusho. Ngikhulela emaplazini ngilusiza izimvu zabelungu. Esikolweni ngakhona ukwenza ukusukela ku-sub A, sub B, standard 1 ngabe ngiyaphuma esikolweni. Ngibiselwe ezimvini zabelungu. Ngakhohlwa konke bengikufundile ku-standard 1. Ngangazi nelodwa igama lesingisi kahle. Ngangokuba mayengibiza uNkulunkulu kuba ngimfundisi, ngahlupheka kakhulu amaBible college engala. Kodwa ngaze ngathola iBible school ebizwa ukuthi Assemblies of God International, yayise Witbank wena ebizwa ukuthi kuse Spring Valley. Manje seyithuthile seyise Binoni endaweni ebizwa ngokuthi yiRainfield. Ngafunda khona itheology yami ngesizulu, ngaze ngaqeda 3 years ngaqualify ukuthola idiploma, ngaba ngumfundisi ogcwele oqualified. Ngayizwisisa kahle itheology ngoba ngangifunda ngolwimi lwami. Lokho ngishoyo kuyiqiniso, nabazalwane engihambe nabo bebengihleka kusisikhathi mangifuna ukumemezela ukuthi kusasa kuzobe kuyilanga elikhulu kakhulu uNkulunkulu uzobe sebenza. Ngangithi mangifuna ukuthi kuzobe kuyilanga elispecial, ngangithi kusasa nilethe umuntu ogulayo ngoba yilanga elisibhekishayo. Ngangisho ukuthi ngikhulume kahle isingisi, ngangenziwe izimvu zabelungu. Ithe uJesu mayethi kimi uzohamba kubantu bonke ushumayela, ngathi kanjani ngalwazi ulwimi lwabo? Wathi kusuka namhlanje uzolukhuluma. Ngisho into yaka 2000 ayakudala ngabe ngithi Nkosi ngizolukhuluma kanjani? Ubani ozongifundisa? Wathi wena uzoqala ukuzifundisa. Ngasala nomlayezo ukuthi kuzohamba izizwe zonke phela ifast ngiyahamba. Ithema ngithi ngiyaqala ngiyakhuleka kwaphuma isilungu. Angizange besho ukuthi yiso kahle. Ithena abafundisi abaningi bangazi bafakaza bebekhala bethi at least uPastor Linda siyabona uNkulunkulu umgcobile, uma bekwazi nokukhuluma ngesilungu abezohamba amazwi. Nje kuma umntwana standard 1 phambi kwenu ogcotshwe uNkulunkulu, akayi ngemfundo, akayi ngokuthi uphume ekhaya kanjani. Anginamahloni kusho lokho. Ithena mangiqhubeka ngikhuluma ngesilungu yabe kwathi ekuseni angijabulile ngoba kwasekubuya amandla. Into yokuqala ngangikhumbulile, ngangakhumbulanga ibandla, ngangakhumbulanga abafundisi, ngangikhumbula unkosikazi wami.
ngakitshela nje ukuthi uzoqhamuka ngimbone and ngijabulela izandla zakhe ukuthi zifudumele uzongibamba kahle sehle kahle entabeni ithena mangithi ngiyabona kwaqhamuka umfundisi Zikalala ngokusizwa inkosi ngelinye ilanga niyombona ngizoza naye nje la kaZulu Natal oyena babe ngimikise 40 days yami yokuqala ngo2000 year waqhamuka naye ethukile kule ndawo bangibeke kuye eqhaqhazela ecabanga ukuthi mhlawumbe sengafa uqhamuka uthi nceko ikhona inceko nceko kaNkulunkulu ikhona inceko ngabe ngiphamisa isandla ngithi ngiyelapha babe basondela ngihleli wafika omunye wangena esandleni saka right omunye wangena ngapha bangitatamisa ngisuka emotweni la ikhona ngabe ngithi ngicela sithandazeni mfundisi usiphethe isidlo senkosi ngoba ngisuka la siqale ngaso wathi mfundisi angisiphathanga sesiyosithenga endleleni ngase ngithi mina sithandazeni bahluleka ukuthandaza abangacimeza ngathi asicimezeni bala bangibuka ngiyabona abathukile ngicabanga ukuthi babona ukuthi sothi siyacimeza afele ezandleni zethu sesimtholile ngabe ngiyakhuleka umkhuleko wami bamangala ngoba umkhuleko wami kwakuyi-English yabe bezwa ngithi Heavenly Father, I thank you for your grace, for your mercy. I want to thank Almighty God, and I promise you I will serve no other God except you. I worship you in truth and spirit, because for you are worthy to be praised. Yesterday, today, and forever you are the same. All may change, but Jesus never. Welcome, King of Kings. Welcome, King of Glory. You come in majesty, you rule the nations, they shake at the sound of your name, mountains bow down and the seas will roll at the sound of your name. Your kingdom shall pass away and your power will never come to be and end. Hallelujah! Morabakatarabasia, Urabakatarabasia, Urabakotorobayanda, Urabakatarabasia, Urabakaboka, Urabasiata, Asfalana Meshkabasalon, Asfalana Mesh, Ibashalokilimeganyo. We go to pray against Tatas and Sok, against Kula and Sok, Ribandalabasianda, Kulabakalabakoto, Urabasialabayanda, Urabakoto Raboya, Ribasanda, Urabakoto, Ialabanda, Atadazani, 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 Askulagani, Atadazani, Askulagani, Atadazani, Askulagani. Atadazani, Askulagani, Atadazani, Askulagani, Atadazani, Askulagani, Ribayanda, Ribakarabasandalabasi, Urabasi Karabayende, Urabayende Rebesia, Urabakaboka Baba Baba, Urabashata Labashata, Urababa, Mama, Shitalabasaya, Urabakatalabasinda, Urabayende, Momoyende Rebebe, Shenduri Babasak, Shenduru Bobosundo, Komanda Katalabasai, Shendalabakotorobusi, Basalwan. Afulukulukulu la pestulwen agashistulu sakezela phambili bazalwane afulukulukulu come forward ajas bhekani nabantu bazalwane afulukulukulu akezela phambili afulukulukulu akezela sandalaba afulukulukulu akeze afulukulukulu akeze bukana abantu Thank you, Jesus. Fire! Fire! Release! Fire! Holy Ghost fire! Thank you, Jesus.
Ghost fire! Holy Ghost fire! Thank you, Lord. Make it pass. Thank you, Lord. Oh my God. Let him beg. Pesalo. Shendolo baba sandara basi. Kulitizwa komanda kulukula pewako. Pilisa baba. Nyekele tele. Jesus. Receive fire. Receive. Make it pass. Jesus. I say in the name of Jesus, receive the anointing, fire! Receive the anointing of the Holy Ghost fire, in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Pansanda zako mama, manza kulukula pewako, vala meshwako, moya gababa. Only believe. Heavenly Father, in the name of Jesus, I say to the disease, I say to the enemy, take and go. In the name of Jesus, disease, spirit of affliction, in the name of the Lord, can go! In the name of Jesus, the spirit of affliction, spirit of sorrow, spirit of problems, in the name of Jesus, can go! Yes, Lord, I say in Jesus' name, can go! Spirit of sorrow, spirit of affliction, spirit of problems, disease. I stand against the source of disease, the source of problem, which is Satan, devil, the Lucifer. Listen very careful, devil. I know that when you come like a flood, the spirit of the living God raise the standard against you, Satan. In the name of Jesus, take and go. In the name of Jesus, I say in Jesus' name, take and go. Heavenly Father, we thank you for your grace and for your mercy upon this life. I release the Holy Ghost fire to consume every pain, every problem. In the name of Jesus. Listen, you devil. I do not ask you, but I command you in the name of Jesus. I say, take and go! Jesus' name. In the name of Jesus, you Satan disease. Listen, in Jesus' name, take and go! Ngegama likaJesu, moya wokugula, moya womnyama, phuma! My God, in Jesus' name. Ngegama likaJesu, ongenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka. Umhlolo uyenzeka manje. You Satan, devil, the Lucifer, I say in the name of the Lord, take and go! Take and go! Take and go! Thank you, Lord. Jesu, ukukula, zonke inkinga, yehlisa umlilo ngeshisa. Peter, Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your anointing. Receive the anointing. Receive the anointing. Receive. Jesus' name. Receive the anointing of the Holy Ghost fire. Receive. Jesus' name. In the name of Jesus, you Satan, devil, the Lucifer, take and go! Peter! My God, Reba Basanda! Hey! Peter!